ଦୟାପୂର୍ବକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଜନ କରିନାହାନ୍ତି ଦିନପ୍ରସାଦ ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। राधाकृष्ण बालिका संकीर्तन मंडल कोतलपड़ा राधाकृष्ण बालिका संकीर्तन मंडल कोतलपड़ा को निर्देश देउछु आपनकर निर्धारित समय को मात्र 10 मिनिट बाकी अछि एणु आपण माने जत संभव प्रस्तुत होई रुहंतु।